Empaka z'omuhingi n'omuriisa w'omutaano nizitebeekanisibwa kampuni ya Vision Group erikutwara TV West kandi ziija ziteebwamu sente ekitebe kya Netherlands omu Uganda, ekitongore ky'enyonyi kya KLM, banki ya DFCU na kampuni ya Cowdish erikukora ebirungo by'enkoko, amatungo hamwe n'ebyenyanja okuruga omu ihanga rya Netherlands. Twagaruka hari Matiya Kasaija okunururwa enyama nikyo kyamuhayariza okutandika kutunga ente n'embuzi kimubaasa okuguma naabagaho yayendera enyama. Buri rwa mukaaga na Sande Kasaija bari aha faamu ye eya Kisombwe Ranching Scheme aha kyaro kya Busooba omu gomborora ya Kitenga omu disitulikiti ya Mubende, ahi bakuriisiza ente n'embuzi kandi bakahinga n'omwata gw'amatungo, kandi omwata ogu nigwo bakozire nka bizinesi okuguza abandi bariisa. Kasaija nagira ngu bwaheza kushoma akaba nakunda enyama munonga kandi n'omukazi we kuyabiira muteeraho entongo nkye akaba atarya. Aho niho yatandikire okuronda itaka owaabo Kibaale kwonka bakarimuseera, kwonka izooba rimwe kuyabiire naruga Kibaale yayemereraho muri Mubende owa munywani we kandi nawe ori omuhingi owamugabiire embuzi nikwe kusiga yamugira ngu nayenda itaka muri Mubende. Nali njagala nnyo okulya ennyama. Bwe nali nsoma Nairobi University nembeera manya abasajja abo n'abakyala baagala nnyo okulya ennyama. Kati omuze ogwo nagwo nikola ki? Negunkwata. Bwe nkomawo omusomo gwa University ngumaze era nendya ennyama. Mukyala wange awo yabanga ng'afumba emmere nga tewali kanyama ne bwe kabairanga katono bwe kati eyo ennyama simanya eyo emmere sirya saalyanga. Mubende akiija kutunga itaka rya mayiro 5 nikwo kujemeserezebwa kuruga hari hiki eziyabiire aineho 58 kazita Mubende. Sooka nendinoonyawo ffe Buyaga eyo ttaka katono ate ng'ebibira byereere. Kati nali nva Ekibaale eyo twagiyitanga Buyaga yonna nenyimirira Mubende awo waaliwo mukwano gwange. Akati mukwano gwange oyo yalina efaamu oludda ng'agenda e Madudu. Akati n'aŋŋamba tugendeyo tulabe. Tugendayo era naye yampa embuzi nga oli kasula mugenzi bonna baafa enewe. Akati ne mugamba nti akataka wano ettaka lino wano ngalira kubanga abantu ebiseera ebyo baali bakyali batono nti oyagala ettaka nti ndyagala nti olyagala nti olyagala. Fameegi hateeruho ente zirikurenga omu 8 kandi enyingi n'ez'enyama ez'ekika kya Boran hamwe na Brahman. Ente kati leka amalagirire kulabirira ente ekisooka enkwa tokkiriza nte eyo kufuna kukwatibwako ki kwange ejja kuleeta obulwadde. Ekyokubiri okusula awa obuguma ereme okusula ng'eyimiridde bweti kubanga bweyimirira bweti muno amagulu gagimma. Ekyakusatu okugiwa amazzi mu budde bwayo. Abaho na binene z'amate ez'ekika kya Fresian biyita amate nagarikuruggwamu neganywebwa abakozi abafaamu. Naye ente ezo ezisatu naddala ente y'amata ez'amata nzirina naye si nnungi nina beef. Ente 3 kambalagirire eya Fresian n'ogirabira bulungi nnyo buli lunaku n'eryoka ekuwa liters 15 liters 2.
sente olaba tozifunye omwana analemu yatugira ngu ndijo bamuhayiriza okutunga ente z'enyama n'omunywani we Kasure owabire nariisa z'enyama kandi akareeba ngu akaba nakora sente. Martin Karungi orufamu manager famu ya Minister Kasaija nagira ngu famu egi negendera hakugira ngu buri nte ine kuzaara buri mwaka kandi erikuremwa kuzaara neeba ine kuguzibwa ahabw'okuba neeba etakigasa. Ente zibiine nibaronda meziine omutindo murungi ziba nizo zazaara ezindi kandi ezindi nibaziguza bazibaaga bihamu enyama kihwera famu kugumana n'ente z'omutindo murungi. Nagira ngu biine enumi ezirikuhika 10 ez'ekika ekya Borani kandi biine na tekinologiya erikutebeekana sente okuhaka ahu barikuha sente 200 barikuza kuhakisa kandi ente z'enyama tibarikuzikama. Enyena nibazireka zonka obwire bwona okusya ha myezi 6 baheza za nyina bagaruka bazihakisa. Ati ekisooka tulina scientific method endala gye tukozesa gye bayita synchronized birthing. Synchronized birthing kitegeeza nti nno tuselectinga oba tufunayo ente zaffe zetumanyi eza gradient singayo obulungi ne tuzikuumira mu kifo ne tuzirinda okujja ku heat oba I think bakuyita kuwakisa mu Luganda ne tuziteekeramu ennume zaffe eza Borani. Enkazi ezo kasita zizaala tetukkiriza muntu yenna kukama nte ya Borani. Obwana tubuleka ne buyonka from day 1 mpaka month number 6 bwe tukola process endala ate gye bayita weaning. Weaning ne tuzijja ku bamaama baazo. Weaning ezo kati ze tuyita winners bwe tuzijja ku maama baazo nga zimaze okuwonka emyezi 6 non-stop mu weeks 6 eziddako maama zaazo ziba zetegewa okuba nga zizze ku heat nga ziri ready okuconceivinga ate bupya. So n'olwekyo tulina scientific process gye tugoberera okulaba nti ezo conditions tuziteekawo buli kadde okulaba nti nno ente zaffe ziri ready okutuwa a calf every year. Wano kiri kyatteeka oba totuwadde ennyana buli mwaka nga tukusuula. Abantu baguza ente omu miringo 3 obumwe nibaziguza barikwenda kuriisa bagaruka baguza barikwenda kubaaga kandi ezi nibaziguza emirundi 2 omu mwaka leero bagaruka bagabiraho n'abanyamukago mu nkora y'empaano. Ne tubeerawo ne breeders. Waliwo abantu abajja kugamba nti njagalayo ennume oba njagalayo heifer oba njagalayo ennyana ez'ekika ekya Borani. Eyo esifeezi ey'okubiri. Ne tubeerawo n'ey'okusatu gye tuyita empaano. Empaano kigambo kya Lunyankole. Abanyankole b'edda baali nga baagala okuyamba bannaabwe okukuza ekiraalo baagabiranga na ente. Lwaki? Mu biseera ebyo waliwo endwala diseases, waliwo natural disasters, laddu ekuba ekiraalo ne kiggwawo oba ababbi. Kati bw'obanga tulina empaano gwe nange kiba kinnyanguira okukubira essimu nti muganda wange kino ne kino kyaguddewo n'akubira ku banno ne bakuleetera ki ente ne bazzaawo ekiraalo kyo. Obwe barikuziriisa buri nte ine kutaho kiro y'enyama buri izooba kandi aho barikuza kukyamiza ngu yakura niyatandika kusya kirigana 20 n'okurenga. Kasaija nagira ngu okutandika kuriisa embuzi banywani be nibo babire bazimuha nk'ebirabo ati yatandika kuziriisa za kanyafamu nuko kweyongera kuzikunda akatandika kuriisa ekika kya South Africa Boa hamwe na Savannah okwenda ngu ajwanzie ebika kandi famu egi eriho embuzi 500 abo kugira ngu biine itaka rihango embuzi zabo nibazirekura ziza kweshakira obunyansi biyita abakozi biine kureeba ngu zarara omu mwanya omuyonjo obwire bwona. Kasita okola ebintu bisatu. Ekisooka zizimbira enanga waggulu zireme kwebaka mugundi munankanyi mu mazzi
umanye embuzi teyagalira ddala kintu kiyitibwa mazzi kwata kwano era bw'osinga ng'obadde ogira embuzi bw'enkuba bw'etandika okutonya edduka mmire mubiru Amot orokurra ebyokuhinga omwata ha fameji nagira ngu biine hiika z'omwata zirikuhika nkaaga kandi nibakira kukoresa omwata ogurikumanywa nka hay hamwe na shuga napier kandi ebi nibyo abingi barikumanya nk'ebibingo. Mubiru nagira ngu omwata ogu gubereire kimwe business kandi ogu barikuguza nigutandikira aha mutwaro gumwe kuza aha mutwaro gumwe na kanaana n'emitwaro 3 okurugyerera aha kipimo. Twatatandika mpola naye tugenza okulaba nga bizinesi ekutte. And nze interest yange beba urban farmers abo kubanga ba urban farmers bali bubi. Nagira ngu okukuuma omutindo gw'omwata nootandikira omu musiri aho barikugombera n'okugusharuura omu bwire ahakuba gwatwire ekiriisa nikigyenda kandi wagusharuura omu bwire bw'enjura nigujunda rero waguhente gutabonire n'owagwisa gwe ahakuba niguzirwaza. Naye ng'omuddo gwaffe gwa mutindo era ffe njagala babuulira enkuba bw'eba etonya tetusobola kugusala naye mulimu abalimi abatayamba bannaabwe bagenda ne babisala bitobye n'abikutunza. Kakati the more you give ekisolo nga feed ali wet agireetera okulwala. Fameji eriho abakozi 30 kandi emirimo yaheza kurengana nibabaasa kuhika omu bakozi 10 rero byahika by'enshashura abarikukora riija nibashashurwa hagati y'50 na siringi 7 kandi abahaka nibaheebwa enshako. Gashakwa Sulaiman Mutebi.